Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 Bay Lomé Togo. Enyo todinɔlawo mi de egbe ne mi le aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me elabe miawoe le mi le wòa mi sɔ miaƒe tosenuwo kple miaƒe nukpɔkpɔnuwo bena yewoa Mawu ŋutɔ na nɔ mia ŋuti ne miase nu ɖe gɔme gbea. Mia dɔgbedela Emmanuel kple Jama Awuja mia ame si ke le Media Service Diffusion ku bibli par correspondance eyae dɔ mi ɖo la be miava ƒo to ne todinɔlawo miaɖe nu ɖe gɔme na wo. Mi le ƒoƒo ku ɖo ƒome ŋuti, ƒome ke nyi Mawu ŋutɔ tɔ esi ke Mawu ŋutɔ ɖo kom la etsi ta mi le ƒoƒo ku ɖo dɔdeasi ke ne ku fofo, dɔdeasi ke ne ku dada kple dɔdeasi ke ne ku ɖeviwo tsã la eye me ŋugbe mi le dre elabe Mawu ne fe mi enu ne miase gɔme. Eŋuti ta miado gbe ɖa. Mawu siɔ dziƒo kple anyigba. Mawu ta gãnyenye sɔ ŋusẽ bla le dzi. Mi de ŋdo na wò, mi de taku na wò elabe woe nye miaƒe aƒetɔ, woe nye Mawu ɖe gbe na enu ke na ɖe na gbe zã do na. Woe ta gãnyenye sɔ ŋusẽ bla le dzi. Mi de ŋdo na wò ke ye mi de taku na wò bena nàɖiɖi wo ŋusẽ ava nɔ mia ŋuti le parti technique kple mi ame si ke le studio alo micro nu la kple todinɔlawo katã la mi nyɔ ame to senuwo katã le Yesu Kristo ƒe xɔa me bena nu sia nu si ke na to egbe la na wɔ nyuie na ame ɖe, na ɖe nu ɖe gɔme na ame ɖe, na hu eme ta ame susu, ne ɖeɖefia na sɔ ame ɖe si. Yehowa Mawu akpe na wò be wòdze gɔme kudo mi wòye dzi ewu nu mi sɔ yiyia katã kple gɔmedzedzea kple nu katã gblẽ ɖe wò kpɔkplɔ la te va eye nàƒo nu to wò dɔla ƒe menume ne todinɔlawo nase gɔme nyuie ɖe. Akpe na wò be owɔe ye wokɔ wò ŋkɔ ŋuti le Kristo Yesu Kristo mia dela ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Ewo mi da akpe na Mawu bena ame veve gasu miasi bena miaganɔ teƒe nyuietɔa ku ame nyuietɔwo ye miagasɔ miagayi miaƒe enusɔsrɔ̃wo dzi. Ke miaƒe nusɔsrɔ̃a be tanyagã enye ƒomesitɔ te ɖo Mawu ƒe dodo dzi. Ƒome si tɔ te ɖo Mawu be kpɔɖeŋu dzi. Sigbe leke Mawu do ƒomea edoe ɖo eŋutɔ be kpɔɖeŋu dzi ɖe sigbe leke Mawu nye Mawu tɔ, Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe, Mawu via. Nene be ɖo ƒome wã. Eɖo ƒome ku dodo bena ƒome fofo, ƒome dada kple evi. Edzi mi le ƒo nuƒo ku ɖo. Mi ƒo nuƒo ku ɖo ƒome fofo ƒe dɔdeasi ke kpɔ ŋkume nea ke Mawu sɔ nɛ bena ne ba wɔ le ebe ƒomea me. Eye mi gblɔ be ƒome fofo ƒe dɔdeasi vevitɔe nye bena ela lɔ ebe ƒomea. Le lɔlɔ wa mea nu ke wo de to le lɔlɔ wa mea ele nye be ƒome ke enana kaka ƒome fofo ke nana kaka ɖe dzi ebe ƒomea. Ƒome ke ekpɔna ebe ƒomea ta. Ƒome fofo ke kpɔna ebe ƒomea ta. Ne be ekpɔ ƒomea ta, ƒomea ƒe dedienɔnɔ kuɖo enu kewo kpata ehiana ƒomea. Ƒome ke efiɔna etana mɔ nyuie ƒome fofo ke tana mɔ nyuietɔ kekeke na ebe ƒomea. Emɔ nyuie ke ela kplɔe yi dedienɔnɔ me, ela kplɔe yi dzidzɔ me, ŋutifafa me, ela kplɔe fia Mawu ƒe fiaɖuƒea. Ƒome fofo be dɔdeasi be dewo wã. Mi le wo ƒoƒu ɖo teƒea me wo gake miasɔ eve tɔ asɔ do ŋkunu dzi na mi. Ye mi le gblɔ be ƒome dada eƒe dɔdeasi vevitɔa enye be nuke o. Ela bɔbɔ eɖokui na eŋutɔ esrɔ̃a ye ela sɔ eɖokui sɔ ɖo dɔwɔwɔ, ela sɔ ɖo anyi na dɔwɔwɔ me le ƒomea. Mi tɔ te ɖo Kolosetɔwo ƒe agbalẽ ta 3 kpikpi 8 dzi. Mi gblɔ be etsã ebe dɔdeasia sigbe leke ela tɔ te ɖo sigbe leke la bɔbɔ eɖokui ela sɔ eɖokui ɖo anyi na edɔwɔwɔa eɖo la do dzesi etɔ tete ke Mawu ŋutɔ sɔ na esrɔ̃a
do ɖa egbɔ ela do dzesi ela wɔe ku ɖo dzidzɔ ela do bubu gã ɖe dodo ŋuti ku ɖo lɔlɔ̃nu faa ela egɔm be Mawu sɔ teƒe ŋua doƒe ŋua na srɔ̃a ta eɖo la xɔe alɔve eye mi gba gblɔ bena agbasɔ eɖokui sɔ ɖo anyia ela de mɔ bena ela be ɖo esrɔ̃a te be esrɔ̃a ne ba te ŋu tsɔ edzi eba te ŋu kpɔe ta le enu gbegblẽwo gɔ la esrɔ̃a la te ŋu kpɔe ta ela tsɔ edzi ye ela gba dze agbagba bena ela no do bubu srɔ̃a te ela no do asixɔxɔ ɖi na srɔ̃a ela nye ame ke do na ŋusẽ esrɔ̃a ela nyi dɔ nɛ dɔɖasi vevetɔ nɛ bela nyi bela no wɔ emi gagblɔ ɖe sigbe ƒome dada nenea ekpɔ ŋkume nɛ veve bena ela nye kpeɖeŋutɔ vavã na ƒomea kpata kpeɖeŋutɔ ko le gbɔa ela sɔ eɖokui ɖo anyi na ebe nunana ko kpata Mawu sɔ ɖo asi nɛ Mawu dɔɖasi be nyi ta doƒe Mawu sɔ nɛ le ƒomea me ta ela wɔ ebe doƒea veve be dɔɖasi nyuitɔ asɔ eɖokui sɔ na ku ɖo eƒe nunɔamesiwo be agbagba dzedzewo ƒe ŋusẽ ƒe ŋutetewo kpata ela wɔ ŋua kpata ku ɖo lɔlɔ̃nu faa mi le wo tsã ƒoƒu ɖo teƒe amadrẽ vɔa mi gaɖe nu sugbɔwo to le eme mi gblɔ be nyɔnua enye ame ke Mawu wla nu sugbɔ ɖe gbɔ ta ŋudo la ku aŋɔ eɖokui alo ela ku aŋɔ ebe ƒome o ŋudo la do sepe na enu nyui wɔwɔ alo la do sepe na eƒe dɔwɔwɔ o egɔm be Mawu asepe mu le ŋuti ta ela yi edzi ela no wɔ ela yi edzi ela no de nu nyuiwo nu ko Mawu wla ɖe mea ela no de ɖe go gasiasia game eya ela do dzidzɔ na Mawu kea mi gagblɔ bena ɖeviwo tsã Mawua le Mawu be ŋkumea ƒome fofo ƒome dada ku ɖo ɖeviwoa wonye enu ɖeka ŋkume woɖo asixɔxɔ ɖeka le Mawu gbɔ ta Mawu na ɖeviwo tsã dɔɖasi ko la wɔ le ƒomea me egɔm be ame sia ame la na akɔntata Mawu sɔ dɔɖasi sɔ na ɖeviwo tsã nyisɔa mi kpɔ edzi ku ɖo ɖeviwo ƒe dɔɖasi ko Mawu na wa mi le gblɔ bena ɖeviwo ƒe dɔɖasi tutugbã mi kpɔe le Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta ade kpikpi gbã vana kpikpi ametɔ̃ mi gblɔ bena ɖeviwo ƒe dɔɖasi veve ɖe tɔa enye be ɖeviwo wola do to woaƒe dzilawo wola do to ne wodo to woa wola wɔ ɖe edzi toɖoɖoa ne wodo to nya ko le gblɔa wodo la wɔ ɖe edzi mi gagblɔ be ɖeviwoa wola nye ame ke wosɔna bubu tɔxɛ ɖe sɔna woaƒe dzilawo mi gakpɔe tsã le Kolosetɔwo ƒe agbalẽ ta 3 kpikpi 20 etsã egagblɔ nene be nya tututu ku ɖo ɖeviwo ŋuti mi gagblɔ be ɖevi be doƒea enye enu ɖe ke ame ɖe kpekpe mate ŋu kpo fle o amegbetɔ ɖe kpekpea wola to ɖevi me kemgbe wola va nye amegã xoxo alo wola va si eye wola va ge ɖe agbea me ta Mawu do bubu doƒe ŋua ŋuti ŋutɔ kaka esɔ dɔɖasi veve sɔ na ɖeviawo tsã be wola wɔ ne woasɔ no si ne woasɔ no tu wa ɖokui ɖo na sisigbe ye mi gba gblɔ be wola te ŋu kpɔ nene be nya tsã le lododo ƒe agbalẽ ta 10 kpikpi 20 sɔyi 23 ke mi xlẽ va yi misɔ Mawu ŋutɔ ele yɔ ɖeviwo bena woawɔ woaƒe dɔɖasi mo gblɔ bena nenye be kemgbe wola wɔe awɔ ne nye be mu le funu Mawu gblɔ be no wɔ woaƒe dɔɖasi egɔm be Mawu sɔ ɖo bubu teƒe Mawu kpɔ wo tsã bena ame blibo nyo do asixɔxɔ ɖe ta wosɔ dɔɖasia sɔ na wo ye sigbe ɖevi ɖe kpekpe nenea wola kpɔ Yesu Kristo be kpɔɖeŋu leke Yesu Kristo ŋutɔ do to fofoa kaka sɔ yati tso gadzia emegbea Mawu ŋutɔ edoe ɖe dzi ta ɖevi ɖe kpekpe ke wonye ɖevia wotsã wodo la do bubu fofo kple dada ŋuti bena fetu gã aɖe fetu nyui ɖe ela so Mawu gbɔ na wo mi gblɔ bena ɖevioa
tutugba wa pe dopea le sibeleke e flawa mie na nene alo nuku mie na nene ne nuku a mie gbana ehia belele blibo ne ele sia ame la noenti ano joy ano jredo ano de egbe o le nti amujao ano wisi ano ne nono menuito inwo tata ma uso doda si wọn sọ na jìlá obìnrin wá péré ɖevi ŋuti be esɔ goɖoa wọn tɔ tsɔ la va trɔ zɔ ati blibo yo la tsɛ ku nyuie ɖe ke ela te kpe ɖe eŋutɔ ŋuti ela kpe ɖe dzidzimewo ŋuti ela kpe ɖe ame sia ame ŋuti ke dope wọn ele veve ɖe ɖevi be dopea ele veve ɖe ye gbe ɖeka ne ewọn le yie dzi nyuie ɖea etsã la va trɔ zu ŋusu nyuie ɖe ela va trɔ zu ɖekadze nyuie ɖe tugbedze nyuie ɖe ke asixɔxɔ ɖe le esi ye ke nye bena dope wa ebiɔ dɔwɔwɔ sugbɔ kuɖo vɔsa sugbɔ la ɖeviwo ŋutɔ tsã wo la sɔ wa ɖokui na sɔsɔ na blibo ela sɔ ɖeviwo gbɔ wo la sɔ ɖokuiwo sɔ na edzilawo bena wo la te kpe ɖe ŋuti o egɔme bena edɔ sugbɔ le ɖeviwo ŋuti ena be Mawu tɔ gblɔ be doto dzilawo kea efiɔ be wo la do to ye emɔ ko le ta na wa emɔ ko le fiɔ wa leko le dzɔ wo ɖoa sigbe vi nenea omudo la doe na dzilawo be leko la dzɔm do ya o leko la trɔm do ya o esi ya yo la wu nam o egbe ya yo la de egbe ya o ma de awo ɖevia egba le sigbe eze la eze wo la zi dodoe wo la bɔbɔ ɖokuiwo bena dzila wo la trɔ asi le ŋuti o yo la wɔ eze nyuie ɖe yo la de mɔ be wo la me o na pu ne le ve o tsã o do la de mɔ be wo la wɔ o wo la pu nyuie ɖe wo la me o le zo me ye esi ɖe kpekpe la kɔ ɖo dzi o fã bena esɔ goɖoa o tsã o la va trɔ zɔ ame blibo ame xɔasi na tutugba na dzilawo dukɔwo kple Mawu ŋutɔ tsã ena bena ɖeviwo evegɔa wo bena wo la do bubu etɔwo ku nɔ ŋutia wo la do bubu dope ke Mawu sɔ na wo le aƒe ba gbe me wo la nye bena Mawu na dzilawo dope ɖe le aƒe ba gbe me o ma nɔ kpɔ dzilawo si gbe wo ŋutɔ hati o alo nɔvi awo Mawu na wo dope ma ta le ko nye ɖevi kpoa o do la do bubu dope wa ke Mawu sɔ na ŋutia o la sɔ ɖokuiwo sɔ na blibo edɔ ɖe asi wɔ wa be asɔ ɖokuiwo sɔ na blibo o la bɔbɔ ɖokuiwo ye o la no wɔ nu ke edzɔ o la no wɔ nu ke wo le dodo ke wo le fiɔ wa o la no zɔ ɖe dzi ye wo ŋutɔ tsã o la va nye dodo ba me o la va nye ame ke ezɔna le dodo dzi kea o do la tati bena wo la fiɔ leko wɔna o zɔna ɖo dodo dzi ye wo ŋutɔ la nye dodo ba me o la no wɔ nuku ɖo dodoe ye o la tati bena wa trɔ asi le ŋuti o nyuie ɖe le lɔlɔnu fãa me kuɖo ɖokui bɔbɔ me ye o la trɔ asi le ŋuti o le sigbe leke Mawu le dzi be anɔ nene o la nye ame ke ebuna tɔ o ebuna dzilawo ye o do na wo ɖe dzi o la do nɔnɔme nyuie ɖe kuɖo dzilawo ŋuti o la do nɔnɔme nyuie ke mu buna enugbegble le tame o ɖevi sugbɔa enugbegble nɔna susu me na awo Mawu yɔ o na teƒe wa ga ɖe me la va doa o la dzo le teƒe wa ta gaƒoƒo ke Mawu eyɔ na teƒe wa enu ke Mawu biɔ sɔ asi o mea Mawu ŋutɔ ele do ŋusẽ o be o la wɔe ta o do la do bubu dzilawo ŋuti ye o la do nɔnɔme nyuie ɖe nɔnɔme ke edona bubu dzilawo ŋuti nɔnɔme ke enana be enu nyuie la nɔ susu me na o ye o la no wɔ enu nyuie gake me o nye ɖevi me do na ŋku be gake me mi le ɖevi mea ke mi sugbɔa nye ɖeka mu dzana gbagba ŋutɔ
ene egombe nyi mute na da le no nyi chini pe kele won po neta mo pe na de nti ṣùgbọ́n wa po na be fofo nyi ku dada nyi mu wona ninu wa ni ba do gari mia to na ha de do na da e ha gbo na bi na ne mu le onyu cha mu le ko mu le ovun cha mu le ko ta ma jo no vu apo e no nyi zon de jin be a we bi nyi onya bibla gbon be na ameke nya nu nwe wowo ye gbe wowo a enye nu vone wa eso na tepia so do na pe de jina mzereka enti abe enye ke ma uso nu nwe de nyeme ye na be nkunye po emu le we a be na ne mutati wowo a ela nye nu vona mle ma ubo wa evo ke glonya wana mze beze to a enya cha le ta me na kudo tepia cha le ta me na nta nyemu gbaji ha wa po nkudo mso ha wa so ti egombe haji la we ba ji ni agbon cha seta ni gbaji ha wa po ye nyi gbaji be ma ji kaka un cha ba trozo amegan owo igbe ta enu nwe do la nota me na devide pepe ke la no jibe yanu wo enunwe yanu wo donwe ole we na doku oye egombe do da sibi ni suka kama ugbo olanye evi ke o dona bubu eto onti eno onti o pona okudo asi hoho o be nku ola no po jila okudo asi hoho gande veve nyenye gande bubu me gande ameke nye bubu me na oso ameke okwu asi na oso ameke o le veve de na oso wa odola nya be wa wenye jila o ola no po okudo nku vi won ola no po okudo susu wọn èjì wọn ayé òlànà pọ òlàsọnù pọ èjìlá o òlànà pọ wí ó yá ó nyé amehwasi bubu me ba me ameveve tọ kékékéké náà lè hihia me egan be ga keme ogba le òbí fẹmi à wáwé pọ gbọ wáwé péré ntí o ye òjá wáwé fi ọlẹ kó de nà fọ òjá nà nyá wáwé kọkọ náà o wáwé náà o inú odù ó tsọ ó wọ abákpájí kaka ovale trozo dekaje alo tugbeje yo cha ovale mia nuta ma u bioso mia sisi be vine nia be mia doto mia po kudo asi hoho gade bubu me gade jijo gade ninu no mianti do mia pe jilao si be vine ne beve to dekaje o ele vive dento ogbe si gbana kwa odolanya bi jila le si odolanya ba me de le ta me no odolanya ba me de ma oso amede so do pe kokode le apobe agbeme ele bebede ye mi ne de ame aba le si boa ehia e ba ma do tepe ameton tepe tutu gbanto anye apeme ahome si bonye devi de kaje etugbeje ahome a tutu gban odola soduke osodo jila obete la soduke osodo jila obete ongba nye ongpo nye dokuisi ongpo wapo dokuisi nono ta odola soduke osodo jila ote ye ola fian omo ola ta mo no ni osoduke osodo jila ote a ola onu sugo so agbo evegwan ele yin be na ola nya meke wona do o ahome be do ele vevere enye agbeto de pepepe gome do pe mi glon ba ibe na agbeto be tutu doa bla nyi la lo fa de kamea eso na ahome bla ve la lo fa de kame po mi hona le sukulu hadome modo doji tepeo bla nyi la lo fa de kame hona le jira bota odola tati doku obe ocha ola fion ahome do enye agbewa pe gome do pe ne o fion e ko klo na nyigban o fion le ko klo na hun o tutu ne o klo na keke o tutu afokpa na to opo o klo agba na no opo o so agba ne onu entia esogodo no chon ba sia o te manya me gande la nyigban ya ji na me de tutu ho me na wa o la nya be le odo o la do bubu enti ye ejila jo le enti ne amede le klo agba na odola nya be odola kpo e ba si hoho egombe ocha oklo agba kpo amegande ewo ebe da se didibe enye amegan to le du ame kake a ewa be me be satan adodo ne be elaba le jiga ko sofi ela kuko la nyigbanji ela kuko ela sonde so de me ezantiti na be ke iwo don wa kaka bana gade mia
itrɔkpɔ eba sia asia gbahu ye ŋgbanye be edo alo elolo egbahu ye yeso kaka bua satana nele bana wa olaku ŋutɔ ye aso gã me so ya idona bubu ame ɖe kpekpe ne yiva le yi ikpɔ ame ɖe le sɔfi alo dziga le ku anyi ele ku ekɔa idona bubu ŋuti ŋutɔ ikpɔ ame ɖe mɔdodo dzi wole wɔdɔ idona bubu wa ŋuti ehia mawu nya ŋuti bebiɔ so miagbɔ nene be miato dzilɔ va si me wa ƒo mi do wa mla mi do ku ɖo ahome dɔ tsã ele vevede ye ne wogba va le wogba to wa ŋutia sukulu ku ɖo dɔkpakpla ne wole yi sukulua alo wole kpla dɔa wola tati ɖokuiwo etɔ̃gba wa wola tati ɖokuiwo wola fiɔ nu wola tu wo ɖo kafe ame ɖewo si wonya ame gã wonya wo ma wole teƒe vɔa wonya ame ɖe ke wo mu lɔna be ame bu la sɔ kpe na o egɔme bena wo mu lɔ wofiɔ nu le ahome o le kekeke be nyia wogba nya ame gã ɖe kpekpe ɖe wogblɔna bena ame ɖeka va si ŋu kpe na adiɖoti o alɔ ame eve le asi abɔ ame eve le asi vɔa wo ɖeka o mate alɔ ame eve o mate kpe adiɖoti o hiã ame ɖe kokoko ta odo la nye ame ko ta na tsi ɖokui wo la fiɔ nu ye wo la gba no xɔe sɔkpe ye no to odo nyuie ɖea ye wogblɔna be wowɔ sukulu wa nyuie ɖe wokpla dɔ wa nyuie ɖe ye le veve ɖe enegɔa nye be wodo la tati ɖokui wo bena wo la fiɔ dodo wo ŋutɔ si gbe ɖekadze alo tugbedze nenea ɖoɖo la nɔ aƒo ba gbe me so xɔwo me kaka ma kɔ ɖo xixe nu ɖoɖo la nɔ asi o ye wola nye ɖoɖo ba me egɔme be míaƒe mawu ŋutɔ ɖoɖo ƒe mawu be nyi mawu mu wɔna ɖe kpekpe kpo yaka alo basa ɖoɖo ƒe mawu nyi ta si gbe ɖekadze tugbedzea ɖoɖo la nɔ aƒo ba gbe ŋuti ye susuwo kpata la ɖoɖoa la so susuwo me ye wola afi ɖe kpe ko wole toa wola kpɔ be wonye ɖoɖo ba me ŋu zɔna yakayakɔ mu wɔna nu yakayakɔ ɖoɖo le aƒo ba gbe ŋuti atɔ̃gba le nyi bena wola no wɔ dɔwo dɔ ɖe kpekpe ko wona wa wola wɔe sukulua wola wɔe dɔkplaƒea wola wɔe ikpɔna dzidzi sukulu wa no na ɖeviwo dɔ kpoa wo ŋdza wɔe o egɔme bena wo mu lɔ wɔe le kaka ahome o wola va bena yewo gble kaya ɖe ahome yewo ŋlɔ be kaya ɖe ahome non seulement be munye kpo bena wo le wɔ dɔ wa wogba le da dze tsã sɔkpe wole wɔ nu vɔ ame eve wa wole da dze tsã sɔkpe kea edɔwɔwɔa ehia wonye ɖekadze wonye tugbedzea edɔwɔwɔ ehia na wo veve ɖe ele dɔ ɖe asiwo me dɔ ɖe kpe ko ɖo na wa wola wɔe eye mi gba le va teƒe adegɔa enye tsɔtsi xɔme alo hadomea ne wole tsɔtsi xɔmea wodo la nye kpɔɖeŋu nyuietɔ na ame kpɔtiawo ɖekadze tugbedzea kpɔɖeŋu be nyi na mikpɔ leke apostol Paulo ƒo nuƒo na Timoteo be ne ba nye kpɔɖeŋu ye nya teƒe ke nye kpɔɖeŋua mía kpata mi le kpɔe egbegbe si gbe ɖekadze ku tugbedzea mawu le biɔ so asiwo me bena anye kpɔɖeŋu le afi ɖe kpekpe tsɔtsi xɔmea hadomea wola nye kpɔɖeŋu ye adregɔa le nye bena wola nya ame ke sɔna ɖokuiwo sɔna na enu nyuie wɔwɔ me enu nyuie wɔwɔ me ne nu nyuie va kpɔa woɖo afi ɖea wola sɔ ɖokuiwo sɔna na nu nyuie wɔwɔ me wola kpɔ o le nu nyuie wɔwɔwo me woma nya ame ke gblena enu ke wowɔ da ɖe o alo woma nya ame ke esina te ɖo enu nyuie ŋuti o vɔa wo ya wola nye ame ke sɔna ɖokui sɔna na le enu nyuie wɔwɔ me ele veve ɖe emawua ema nuwo kpata ye gbe leke mi le gblɔa ɖevi fɛ̃wo le kemgbe ame ko si gbana tsã le kemgbe ɖekadzewo tsã le ta ame sia ame la wɔ eƒe dɔ ɖe asi ke mawu do nɛ ewɔ kpata enye dzadzraɖo na agbea be nyonyo na esɔgo ɖo enye dzadzraɖo na wo ŋutɔ be agbea be la tɔ te ɖo ɖoƒe nyuie ɖe dzi wo ŋutɔ wola nɔ agbea kuɖo dzidzɔ kuɖo vivi sese egɔme bena wowɔ dɔ ɖe asiwo wowɔ akpawo dzi nyuie ɖe mi do la nya bena mawu ewɔ ƒome be mianɔ zɔ ɖoɖu ye mianɔ zɔ ɖoɖu ta ame sia ame la wɔ ebe akpa dzi
ye ɖevi ke wɔna ebe akpadzia ekpɔna yayra blibo ye eba gbea edzena edzi nɛ biblia ŋutɔ egblɔ na mi eba gbea edzena edzi nɛ ŋɖe kpekpe ke sɔ eba sika edzena edzi nɛ ekpɔna ŋgɔ ɖeɖe vɔa ɖevi ke ŋute wɔna ebe akpadzia fiƒode kpasanɛ ɖo ye ehuna gbo le ŋti be futɔwo ogena ɖe eƒe agbe me kpa enu ŋute dzena edzi nɛ o eƒe dzidzɔa tsã ŋute ɖena blibo ta mawa emanua enu ɖe ŋutie be manua ɖo bena míawo tsã ne bubu ne ba nɔ mía ŋuti sigbe ɖevi nene bubu ne ba nɔ mía ŋuti sigbe etɔ nene bubu ne ba nɔ mía ŋuti sigbe enɔ nenea ehiã bena ame sia ame la wɔ ebe akpadzi ye mi gblɔ bena ɖevi ke mu dona to etɔa ƒunɔa le ɖevi ke tɔ akpadzia ela de ebe ŋkuvi ela de ebe ŋkuvi ye no de ebe ŋkuvi vɔa nu ke be trɔ zu nukuku etrɔ zu ye akpavia be ɖeviwoa vifɛwo wola va ɖui le tɔto wogba vɛmɛ na mi o gba vɛmɛ na mi o Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti bena míawɔ míaƒe dɔ ɖe asi míatsã doƒe nyuitɔa lododo ƒe agbalẽ me be le lododo ƒe agbalẽ blatɔ̃ kpikpi 17 eye lododo ƒe agbalẽ 15 kpikpi amatɔ̃ gagblɔ bena abunɛtɔ ɖe enye ame ke gbena nufiɔfiɔ muxɔna ebe dzilawo ƒe nufiɔfiɔ gake ame ke dzena yea enye ame ke xɔna nufiɔfiɔ so ebe dzilawo gbɔ mawa ŋudzi bena ame ɖe kpekpe ne ba nye abunɛtɔ o ne wònye vifɛ ɖekadze tugbedzɛ ye wònye abunɛtɔa anya bena ŋutɔ akpɔ dzidzimewo ke wòle dzava kaka ɖe anyigba dzi ta munye Mawu be dodo Mawu be dodo nye bena dzidzimewo ne ba nyɔ ne ba di ne ba tɔ te ɖo ebe kpɔ ɖe ŋu dzi bena eƒe dzidzimewoa anye yayra ƒe dzidzime ke ŋgbe wòla ge ɖe Mawu ƒe yayra me wòla ge ɖe Mawu ƒe ŋugbedodo mea wò ŋutɔ wòla wɔ akpa wò dzi wòla ɖo to Mawu wòla sɔ enya ko Mawu biɔ sɔ asiwo me sɔ ɖo dɔwɔwɔ me. Enyo gaƒoƒoa de be míahu ka ne todzinɔlawo ne mi dzi be la biɔ nya ɖe se alo miaɖi ɖase alo mi se nu ɖe gɔme oa miate yɔ abiɔ se la yɔ le 93 04 38 38 93 04 38 38 le gbegbe mea bla asi ɖeke vɔ tɔ̃ naleke ene blatɔ̃ vɔ nyi blatɔ̃ vɔ nyi wa miake ɖe mía ŋuti mi le radio jivea enya biɔ se ɖe asi wa abiɔ se nya ma biɔ tɔ̃ nya tugbã gbɔ ne va vɛ me bena leke okoŋko ku ɖe gɔme dzedzia ke va nɔ fifia la hiã bena ɖevi tsa ɖevi la nɔ tɔa ku nɔ gbɔ ate xɔ ke nana nyuie ɖe ne va vɛ me bena ɖevi sia la mele tɔa ku nɔ gbɔ eve le ame bubu gbɔ ɖe leke ƒe nɔnɔme la nɔ lo nu ke la te wɔ yo mudakpe na ƒo biɔbiɔ ŋuti ɖevi ɖe kpekpea enya be la nɔ ƒome ɖe me ela xɔ hehe nana ela xɔ tutu ɖo ne eva vɛ me be ɖevi ke mu le etɔa ku nɔa gbɔ eva yi nɔ ƒome ɖe me la ƒomea eɖo la kpɔe gbɔ be ela sɔ Mawu be dzi sɔ kplɔ ɖevi wa tsã sɔ he ɖevi wa tsã ela fiɔe tsã afɔdoƒe ku lɔlɔ be sɔgoɖoa ɖevi wa tsã ne ba de Mawu be ŋutikɔkɔe ɖe go woma sɔe asɔ wɔ sigbe futɔ alo anyigba tutunu le aƒea me ye etɔa ya la nɔ do ɖe dzi o awɔ mu le nene o wola hɛ tsã ku ɖo Mawu be lɔlɔ ku ɖo dzigbɔ ɖe ble o ye ɖevia tsã ela va kɔ Mawu be eba gbe la va kɔ Mawu be ŋkɔ ŋuti esɔgoɖo ye tia dzilawo ne wòla dzi amewoa kpɔe gbɔ bena wòla te hɛ amewo wa ne wòla dzi amatɔ̃a kpɔe gbɔ bena wòla te hɛ amatɔ̃ wa egɔm bena ɖeviwo wohiã woaƒe dzilawo. Enyo mi le radio jivea mi hu ka ne todzinɔlawo mi nɔmba enyi 93 04 38 38 93 04 38 38 mi le radio jivea bla asi ɖeke vɔ tɔ̃ naleke ene blatɔ̃ vɔ nyi blatɔ̃ vɔ nyi bla asi ɖeke alo alo me ka ye fi kɔ yɔ mi so
aha fonpo ma une yiro gbogbo de lo eyan dabi osin gbogbo ba le benare ejiji dia mi pona le mododo ti clono via ku fofo de viro le to le alo tom le vo mi pona no no mo le mo diare de von ba gbe are le ke la ba no lo le somme le va ve me be wa chon wa descend le ke ya ba no lo yo akpe eye muglon ba ibena mawuya edo bubu jila untie so de vino sigbe nunana nene so na obena wa tuido wa fie mo ke chala to la va trozo amenwede amebribo esogodo wa eva me bena ojila mawu eke mawu na wa le subwa odola dohun do ma unti akeke abode waji atamono akpere wanti so kaka vi feme bena ola ho tutu do la ho hehe nana devi o ba gbe ade sigbe ho tutu nene ola no nao niveau no menwede die enye bena omte le wenwa ye obu doda si o ye otati yo bena no ba idagbane abadu sogodoa kafla odonya kumawu pome amunye alo agbeto amunye dagba na duye o odola to odola hohehe nana odola ho tutu doe odola jo do modeji odola fion emo ke le yi emo ke kplame yi enunwe boy emo ke kplame yi jidudu boy emo ke kplame yi atiku cheche nwe boy eko le mododo ji wa otrozo afoku na wa to tutu gban egan be na bebe pe mu le wa si o mu be o chiasi ye wa chola no enwa me ola gbaba do pome sogodo are ehe nana ke o le jasona wa be vi hon eke wa to ho enu ke la si wa yo la na wa efi on be wa be jiji me o pata o chiasi ya mu le tepe o nene ma obio so mi asi ehun enyo mileji ejiji a ne ba ve be na nusu ade son sugbon o la pe de kame ni ke nana no ala no lo esron dede sugboa ye debi o chan sugbo o la we de kame a nyonu de pepe kuro be hehe nana ebe nu popo nyɔnu a eva be be nyɔnu de kpekpe hã na ɖeviaɖo ŋutɔ va kɔme wa ne ve me nenia si be ƒome fofoa odo la nye ƒome fofo ke etɔ tete le asiwo oxɔ tɔ tete so ma wo gbɔ ye wola wɔ siasia be wola ƒoƒu ɖevi wawo ano mlawo ɖo dodo nyuitɔ nu ano mlawo ɖo mawu be lɔlɔ nu ano fiɔ enu nyui ano fiɔ nu nyui enu ke nyi lɔlɔ be dzesi ɖeka wɔ be dzesia do la ƒoe ɖo ame edzi ne sigbe evitɔ alo ƒome fofo lea enu wawa vodada sugbɔ mu zena o mi la no kpe bo enu nyui ɖe be nyi mi sugbɔ mi lɔna mia nɔnɔ vɔ kafla ne nyi be ƒome fofo ŋga va lea nu sugbɔ va dzɔna wa ne nyui tɔa mi dzo do to nya ke apostol paulo ŋutɔ gblɔna be wa mla ɖeviwo do dɔnɔme nyui tɔnu be ŋutsu ɖe kpekpe ne do ebe srɔ̃ nyɔnu ɖe kpekpe ne do ebe srɔ̃a manyɔ wɔa vɔa ne nye be wodzo tsi asi vɔa mukpɔ vɔ na o wodo la ku ɖo ma ŋuti asɔ ŋku da ɖo mawo dzi mawo la do ŋusẽ o ela fiɔ leke wola hɛ wo afiɔ wo afɔdoƒe nyui be sɔa wawo ya womagava tsi asi o. enyo mi le radio JVA mi hu ekane tojinɔlawo 93 04 38 38 93 04 38 38 blasi ɖeke vɔ tɔn na leke ene blatɔn vɔ nyi blasi ɖeke vɔ tɔn na leke ene blatɔn vɔ nyi
mia kere mia ti ne nya bia sere le mia si alo ndele mse nde gomo ba dan fo ba yi flam va ordira ba tra se gomera ala te bia se fa allô bonjour yo ngoche to fonyere a yo enyo kogbe divire Yo, akpe, agbeto, ebe gome, ebe agbea, enye gome do pe nyue toa. Ye neva vem ebe gome do pe amunyoa, afoku leme. Gakea, ndeka ke minya bena no kuro ma unti, ye o jesi do ki obe ebe gome do pe amunyoa, yo va ma uboa, ela na okpekpere mu. Ela kplɔ yamede gbɔ ke ela te kpere ŋuti o ye o la dzra nene be nu ɖo ma wa ɖe kpekpe gblẽ na le ba si me o ɖo gbe ve gbɔ kpɔa nu ke gblẽa ela dɔe ɖo ne o gbe kpɔe dze si o ŋutɔ o dzrae ɖo kaba kpɔa o la yi dzi ye o la do gɔmeɖokpe nyuietɔ na evi wowo. Puis le konya kpɔ bena leke nua le lo tsa la ne o va trɔ Yesua gbɔ eye to gbedodoɖa kple nyasesewo me la gɔmeɖokpe la te trɔ fa. Ela trɔ fa ye le gblɔ bena ela gba te ŋdɔ ela fiɔ mɔ ɖe ame ke gbɔ la yi o la gba se nu gɔme nyui ɖe ye ela kpe ɖe ŋuti o ye gɔmeɖokpe wa ela trɔ va nyuietɔa dzi. Enyo donc ne le dzi be yase allo allo donc ne amere allo 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 donc na amere dzi la se gɔme alo na amere dzi kpekpe ɖe ŋutia ne yɔ wa la te kpe ɖe ŋuti wa. Mawu la wɔ to mia dzi. Elabena ye me skulu yewo yi ƒome me skulu le yi le sɔ ye be tɔgbe de ɖa donc en français il a fait l'école de famille en jeunesse en mission donc ne nya le dzidzi na wa miana nɔ bazã ɖe ya atri lo le ela kpe ɖe ŋuti o miatsa mi le bena ntsam le bena miakpe ɖe mia ŋuti le gbɔgbɔme kpa dzi alo seselelame kpa dzi eya tsa tsita mi va nyase mɔ ya dzi bena miaɖe kple fa mɔ ƒe nyanyuie miakpe ɖe ame ŋuti tutu ɖo sia mi xɔ le sɔviwo be dɔgbe de ɖa si be jeunesse en mission bena nu si ko na mi le fu sia la allo 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 Allô? aha me ka fi ko mi so Allô? Allo, mi le se nkɔ. Mais là, nous sommes à Goma. aha Parce que le dodo va aller comme il allait, mais le dodo blaton Mi na lododo pe agbalẽ adẽ kpikpi blave bana kpikpi blave vɔtɔn ye mi ga xlẽ nu le mi ga na mi lododo pe agbalẽ blatɔn kpikpi wuiadrẽ lododo pe agbalẽ blatɔn kpikpi wuiadrẽ ye mi ga na mi lododo pe agbalẽ wuiatɔn kpikpi atɔn. enyo eme kɔ ɖe hã allo abo edzo donc mi le dzi mi hu ka ne mi to dzinɔlawo 93 04 38 38 93 04 38 38 blasi ɖeke vɔ tɔn na ɖeke ene blatɔn vɔ nyi blatɔn vɔ nyi kpɔa miake ɖe mia ŋuti le radio JVA Yesu lɔ nyawo gbɔ lo allo bonjour me ka fi ko mi so aha mawu yira detatɔ wa donc mi le to dzi ne ɔkpɔ mi la yɔe yo akpe mawu yira gbogbo ɖe adogbe na detatɔwo enyo mi le dzi kpɔtɔ mi dzi vi suya ɖe kia mawu ke do ƒomea nyia ƒomea ɖe ke mu le nogo le ke kpɔa ye enye mawu be kpɔɖeŋu o
etɔ te do ma be kpɔ ɖe ŋu ƒome ke etɔ te do ma be kpɔ ɖe ŋu dzia nye ƒome ke ƒome fofo ele wɔ ebe dɔ esɔ be ƒomea ƒe dzikpɔkpɔ sɔ do eɖokui dzi ele kpɔ be ƒomea ta ele wɔ ƒomea be hiahiãwo ele ta mɔ na wo nyɔnu ke ƒome ke nyɔnua esɔ eɖokui sɔ do anyi na ƒome. Alo, me ka fi ka mi so. Bonjour. Kɔgbe dzivi ɖe. Aha, dzagblẽtɔ fɔnyɛ ɖea. Yo, mi do gbe na wo. Yo, enyo mi se ejine je me na o. Devio emi gblɔ va yi wa, otsɔ le sigbe flower alo nu ko mi do wa. So kaka vi fe me yo la no mle do mo de dzi. O la no mle do mo nyuie to adzi ye o la no de lɔlɔ fie. E do la nya be nu nyuie yo le dzi ne. Mo nyuie de dzi o le kplɔe to. Wa ne nye be e va si voa. Na ti de gbe ke si yo be ya dzra nu do so entia. Ati ala nge alo mgba nɔ na bɔbɔe de o voa kuɖo ma wo ba lɔ do anu sia nu nɔ na bɔbɔe de o la de lɔlɔ de fie o la na be wo kuɖo ɖevia be kaɖeɖea e la gba nyɔ wu sãtɔa ye o la no de eme so nuwo be nya do go ne enu ke wo le gblɔ nea ne mu wɔ de dzia eme so nuwoa nu ke e hɛna va na ɖevi egbe kusɔa o la no de de go ne eŋuɔ kpata kuɖo gbeɖoɖa kpɔa gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ etrɔ na asi le eƒe enukpɔkpɔ kuɖo ebe nugɔmesese ŋuti gba vɔ mawu elawɔe. Enyo mi nɔ te eka madama no be ayɔe la ŋutɔ ne yɔ nyi kpɔ. 90 34 31 53 90 34 31 53 la te kpɔm le WhatsApp dzi tsã faa. Mawutɔ ela kpe ɖe mia ŋuti mina zɔ yigɔ. Enyo donc ne le dzro akpe ɖe ŋuti le bɔbɔ me kpadzi kudo sesela kpadzia la te yɔ nyitɔ tsã 70 41 09 27 70 41 09 27 70 41 09 27 99 48 35 35 45 99 48 35 45 voilà que les miens ti maune yiro et non ba bien quand le WhatsApp dit ya do gbera mi da pe na to ji no la o ma u gbagbe ma unu san kata to eton yo to mi de ape na o e joji na o be na adopo mi anyi le wo nto apo ekpode nwuji eye to po meji apo ma u nyenye la dede go la nyigba ya ji ta papa mi so po me o pata glede asi o me onya po me o be kuyo nyɔnu o ba kpadzi kpeɖe wa ŋuti bena woanye nyɔnu ke wosɔ na wa ɖokui do na anyi na wa be ƒomea nyɔnu ke wosɔgbe na vɔsasa de kpekpe na wa be ƒomea ƒe ŋgɔyi nyɔnu ke wonye nyɔnu nunyalawo ke wodze aye yewo tu na wa ba ƒea mi gba sɔ mi gba le biɔ sɔ asi me gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe ƒome fofo ŋuti bena woanye ƒome fofo ke wolɔ na wa be ƒomea wokpɔ na wa be ƒomea ta wotsɔ na wa be ƒomea ye wofiɔna mɔ nyuietɔ wa be ƒomea eye vevetɔ ɖeviwo ke wonye ame veve na o Yesu Kristo va anyigba dzi wolɔ ɖeviwo gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe ɖeviwo ŋuti ɖekadzɛwo ŋuti bena woadze si wa be dope eye woasɔ dzilawo ƒe dope na wo woabɔbɔ wa ɖokuiwo woasɔ wa ɖokui na be dzilawo woatu wo ɖo dzilawo woamla wo dzilawo woafiɔ mɔ nyuietɔ bena ƒomea nadi o bena ŋutifafa nakpɔ dope le ƒomewo me subɔsubɔ ƒewo dukɔa me kpata ŋutifafa nana anyi papa kɔwo ŋkɔ ŋuti le ƒomewo me bubu na wo ŋkɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me amen.
C'était votre